to cry another manio. I went to a mama Danisus. I and Eddie baby, I be a butu. Intimidimitie, Pimpimo. Minam Sazana, so meaning baby, I make war. And then so dear, you become 17 no educhem. I say we staff Ahenkan Odo ni bidia ene na yere no me yenkuma afoi enyumi mo fa nwujumu kunu no makoma na no mo abre ebi kote hweye manager kra de ne nsa chi nyina wawai wonu ansu hia de miemia no na enyum no nso mo san edidi asa eka ho bo senna matu tetetu akwa na mekanu seni Akwankwana miyena teni Ebuo na yemiseme kuma kromo Bo sena matu petetu Ay matu petetu Obakwengo muzi na go kanise na me kwaso aka we say stream live on Facebook cause search for Ahenkan 93.3 FM near capital letters na won so share na wo bi nso enya so mfaso bi dwumade esronkwen obi enya so mfaso bi enen so ye besiesie awade enen so ye besiesie empenatwe no amatimi anyini akoye awade enu nti no frɛ wo bi na wo bi nso mfrɛ wo bi na obi nso mfrɛ wo bi na ka chen se braso se ye de wo do ho nsɛmpa ebremo enu nti no mo afidie ni na ha ene eye Prevals Odo Ntaban show ai ye ba be cheche oniema ebeboa wankasa na Monday Vals Day no odofo matimi adi ni ye ye bi kra na odofo ahye wabufuo bi nanso wutie na dwumadie ya mese wakoma beto ye ma wo Valentine's Day ni de obehyasie enne na asiesia wade no ama mu nyina obi akoma atone ye Metima kontonche oh Metima kontonche Metima kontonche oh Metima kontonche Emilia Frimpong, Abefontin time Facebook so Emilia say what yen o my good evening. Emilia yenso ye jewosu na yema Odo Ntaban yo na waje me so baby awo bia say me too akomi don change. Baby awo bia na odidi asaboko sa adi. Odo di say I don't pay me. Ya mama mi yemre Odo di say I don't come here It's when I'm in one thing from the one I'm a body thing dear true Odo di say I don't come here What is that? Say my dream Sarana ba drink Go dance drink When you mention I'm into mintina Oh, that do. Me do it, say I know penny. I did. Until you hear me more, me someone to call my own. Me and I make a yeah. Now I found someone to sit on my throne.
Now we'll share you live our Facebook Ahenkan 93.3 FM near capital letters. Bonisana ko hona koma me high ewo ho Frimpo Emilia was me to a comedon chain. I sa pepe order for new media sabebia will be a wood see or don't taba media. Fanyumi edia saboko sa akwabo anyami nshira wate anyum we mete ana manani se nkutono aje No excuse for failure or say I'm listening, love the program so much. Yeah, Brian, I'm sure that was in so we'll share Cecilia Kesse or say I'm Cecilia watching you live from Koforidia. Oh, Cici, I'm sure na mema oh don't sabayo na what Jemesu okay do you say me too come don't Hey, Brown no bet. Udin the kind of just Obama me or say the bang. Hey, there be way dear Miss Row. Oh, don't tell you, Brown no bet near the kind of dear just say ye done actually yabo. Mema don't tell by Thompson love Marian or so or share in a Frimpo Emilia so watching from Asante Achim North Domia Bra. Oh wow, Nyamin sure me mamunina now don't tell you. What I'm about eating dear true. What do you say I don't feel you? Oh, there you woman journey who I was so koda wo ho adwendwen sa odo de edo odo e de papa odo nya de papa nka nyame ammo enu nti wo ne odo fo mo nkoso anamunia Minyobia me bedon kwa me bedon kwa Minyobia me bedon kwa I need someone to call my own. Abusiafo ye breno enya akonanim kakra eno ntimeko studio B na makomama bedwafo akwaba ai abedwafo mepacho me mamunyina akwaba de Odo Ntaban ejumedie eso na mekoso waka etiefo se jumedie eye Odo Ntaban jumedie wa Ahenkan 93.3 FM eso ya de bra memi nda bia bra no ndo abodi kosi se dumienu ebeboso na yen WhatsApp ni SMS line no eye 0594841044 0594841044 ubetimi e de o message bia wo bia afa ho e de amayen ye bekenkan amawo ye streaming live on so e wo Facebook Ahenkan 93.3 FM ubetimi akono akolevi comment na wa share amobi foforo so etimi ehun yo abedwafo mpacho me mamunyina akwaba yeah Counselor boko de am adum bibia boko wona okwan wa obo aseton enafom de enafom ye de nyame ase se wode wa bedru asomdwe mu ene ebusuafo mabedwafo amene on bedi djuma no eye counselor Edwin
ɛna me wo sister Sally enso ɛwa ha a wɔyɛ health promotion nurse ɛna me wo Mr. Ebenezer enso ewa ha ono nso eye nutrition officer nti na otum se animdefo akuku damonko a na me no mo bedi dwuman nti echire bibia fa capopeda insipitus ho a ewo se wo hu se we no eye from the right source yemfa bibia mfry no additive eye papa ene yede amam yo ebusuafo yen se mre no medical counselor ho na counselor wa be brief yen kakra fa under no ho na afi yede dwumadi no atwaso. Okay, my minister. Papa. That's I'm sure. First of all, as I mean, I said, yeah, the kind of my men and I said, my men cheerful for na for. You know, there was some loyal listeners be another when she on far programming the agro cry could be praised the other ones in I'm sure. Na in check a sense on come my first lady. I'm an candy assembly, you know. Umpa wanse magitum sa inchaka se nkoma ma part enwure enim se wotie yes na mamenes se na okan no under yes we are still on course na make us say we busa say under no program be ya ana say de bande Odo Ntaban dating arena na yatena se aye dwumadie we say obi wo ho aye empenatwe mu no ana se bi aware mu mpo no se ne sa na ni da so ana se ni suade hunu no sa na tie se e ba ko wie awade mu na ne kan na ne se obi wo ho a se bi otena no kra ka kire oba se me pewa na me do mpo no eye den ma no obi wo nso a be man so the same way ono nso ye sa dwumadie no so no ono nso eye den ma no nti we are providing the opportunity ye masa kwanya no se we ye obema ana we ye oba na se wadu sam pempenso a opese wodu hunwura eyese mpinatwe se ya wade mu because minim se efrim mpinatwe na ye kwa wade mu sa opportunity we ana akonya we aba amawo se obenya sa akonya we na wode akire obi a opese ana wonya nka wone ne bebo bra iti ye ma wakonya no se ne awo peno no se be ye do fantitie bebre mu enye se bia bedi nakọ enye se adwumadie ni bi ne ye wa ha ye mouth opportunity say ye do be fantitie mu se ne awade etie because ye ani suade hunu ni se ade na momienu mo betina ana se mode mu hu bewura mu no e ba ko wie awade na aso nyame ani enti se ye ka se Odo Ntaban dating arena na ye hwe se wo ho na se sade ya meka ho asem eye wo den se de wo pɛ no eye wo den se obenya pepa cho akonya we ama aba just pick a form from the front desk of Ahenkan office FM station ha na fele whoever dia wo pese ana brantia na baba wa wo pen se ne wo pe bia this bibia wo so bi sa na won so ye be ma na wutie mi a the same way won so nya ho adaje na se ne wo pe ne bia no so tro ana se ye be ma wakonya na so wa kirem na afterwards no se nya me ya dom na si hia se nkofukuo ni bi wo you can say arena no so then we put the two of you together na amano aso ani na yahwe na afi yetu anamon kese nti mamenes se o mame akwenya de metumi aka for now ene no yo counselor ye da say ye pa ebusuafo me gidi se matena sopem eno nti no yeguso a ebo ho dawuro be ma wano monwume oba onso wano monwume mampo de nye na ya ye kope na emom sisi a no hwe na se be ma na no monwum na nso wani gine ho a wa utimi ko ende nsehwe ai enti munyina akwenya no wo ho ma mo obi wo nso anya se na no monwum na nso oni lak okobia ensasidi eno nti woni pasa no betimi abe pick form ni bi entete na yede mo be fam ne be boa amanam so ma wanya oba papa na opese wonso wo ware no you counselor ye da say ye pa na me koso aka ye busuafo say ye Odo Ntaban dwumedie e na wasonguso a wotie wa Ahenkan 93.3 FM esono Mr. Eben Marvelous. yo me pa cho ene ye say ye hwe bibia for natural sweetness Okay. Eboa ema etimi boost ye libido na me kire say ma yakono no ekosoro se de be ya ye di mpaso agudi a ye benya atinka foforo bi
na ansana no ye wo ye nua virgin chaimensa wo so wo hwe ye free akrokeri virgin ye ma wo don taban yo na waje me so baby a wo bia se meet so comedon chain na ye nua be ma Henry Cools o cheman enso se wo hwe ye free kofori dua abra Henry me ma wo don taban mi chia kofori dua fo nyina Mr. Eben Pacho Fayeko me da se me nua ba encha kesi ankoma ya ti for mutie samre natural sweetener a boa boosti your libido obroni beka ka libido ani eka your sexual drive bibia ema ya tenka ekosro na me mpese ye be limiting it to natural sweetening the word sweetening nko me pese ye be very broad because when it boils down to libido ade a eboa and enhance those things mostly it depends on kwanya moja edi afusani ewoye mu because so share your sex life kra kwanya be faso ama obema agina yie ni nyina agina moja na so what you say nti ye woni ma binum a se ye de konipadua mu a efa ba bi no restrict veins na moja ni fam no na ebinum so boa ema veins mu ye den eda ho ma moja timi ye den edi afusani wo mu nti me pese ye be hwe those things no ye hwe bibi ti say chocolate say samri ya ye wo we are in a month of love a drew vast they say dodo na dia ye todima ya dofo no no aya na nka kwakoye chocolate there is a secret behind it ni nyina ne say chocolate no our chemicals be a nipa udi na ekọ mu a eboa ebiebi umoja nkwabwa na moja fam no se na be ye bitimi ama moja ya den edi afusani ewo mu se na be ya say if you are engaging sexual activities be ma wi a be ma o partner no so ya den etima bo abaso so what you say na ya hwe bibi to say red wine say what ya you can wine red wine for example dodo na beti say ye ma akoma ne nyina ne say ye hwe akoma na enne bo edi moja edi afusani oyemu nti say red wine no bo akoma na say ne nyina na it's boiling down to what say be bo ma moja edi afusani oyemu nti eno so no is very very important bo boost your libido na banana kwadu say about that idea could do the most commonest vegetables fruits available na your fakwadu na e contain bibia your friend potassium so what you say potassium na ensure fluid balance mu so what you say na esamboa ema your muscles say obetima ato nsa obetimi anante adi akoni aba muscle contraction ni nyina no this nutrients potassium in a boa ema yetimi yesa na ema ni nyina nti say yesa dia ye bema obema here this potassium what you say because potassium no boa ebie mojanim all these things I mentioned no the motive behind it is to help blood flow because the mojani timi dia fusani here a boa. The last thing I ever see about garlic. Garlic, dear me say, ya timu bebre a ye mani paduana pa. Nina say a bois dilate blood vessels. Emma mojana, send a misicano, a dear fusani. Enti minia ba obisaya na kakra meti media kan watermelon. Watermelon is very good. If you watermelon, for example, almost 90% of it na ensure. Na nutrient kakra that 10% na akano nutrient no e contain bi a friend amino acid. So what you say? Any arginine ni some essential amino acid. Na the no so ye e manipadua nyina boils down to what we are talking about. Helps dilate the blood vessels. Cerebral moja bitimedi afusani we mu. Miniaba enti niama bobo so kakra even though you are more na me pese me twa so no me the best also say even though these things na ebo boost your libido but I don't say ye ba be ko
ko have an affair na be take these things that be we na side say boost your libido no nipadua na so ehia eboa because it contains some vitamins ni mineral bia eboa ma nipadua na eden ejina yie me na asemi aba yo Mr. Ben me so me da wase me ne metiefo nso da wase etiefo ebusuafo se de da me ka no Odo Ntaban de yesua wa ha se ya niema bebre na yesua yesua de no na yesua ne ebeboa ye nipadua na yesua ne ebeboa ya wade na yesua ne ebeboa ye mpanatwe ama na nyi abe ya wade etutumi se niema bebre enya one way program yesesa sesem nsachira ye bebre enu nti ena me ka kire wo se bomode ne tie adwumade esisi a wontie bi da kora na ene ya wodi wayi to we wodi wafidie to Ahenkan 93.3 me gidi se de papa bobo ye nyina wasua bibia frim ebia na nka wo kra watermelon kora wonje den ni nanso ena me se papa ken me gidi se wubedi enu nti na se wonso wanya adesuade bi enti Odo Ntaban so de yesua de enu nti bomode a na de bia nyabre na fetie na me koso aka MC streaming live on Facebook go search for Ahenkan 93.3 FM ne capital letters na send your comment leave your comment wo ho na share na obi nso enhu bi yen WhatsApp ne SMS line nso 0594841044 0594841044 Kwame Pablo Kobi Praise Nana Wenchi etiefo mu nyina megidi se mwasunkuso a motie enu nti no yeto aso counselor yen question for the day so na de mebisa kakra ne say wa awade mu wo mpenatwe mu ye hwa Monday Val's Day na ase menam na metete ase ma ni nyina relax obabi twen se ase be ma na beto ade abre no na mbisa me fa kwanya nso na mbisa se wa awade mu anase mpenatwe mu no oba pe ene chaade be ma pe ene chaade anase eyobi asede se bibia mu no no ne sese wo chaade mamenes vidase asema okay de na dia so kama se mama me o kama se mama me pa na kwa kufuru mpon de asem ba asem na nya ba mamenes bedawase sena me kan no achede osi achede na me de nim kakra anase de me pese bia me pese me hya se free ni se Bible say omamu nhira esin ogie ade ba kwa me de atumi tiri mu no oma emu nhira is a natural principle, is a golden principle. It is unam not naturally we are wadwin say this is who you are and as a sad way na wo de atom say wo de se be ehwanu mu mpo a uyima always good things come to you. Na sene wo kan no this is the time the month of love. Yeah, and etiefo ene no said am pese me kan no I think about ko wie say e mema no mum ne ba ko chaade because book no ana say Bible no kire me say bema dowere oba book no ana say bro ho ase sana mete ase good. Now it ye ka say the month of love it was specific for the man. Love your wife. This is the month of love. So if it is the month of love, I say no bema una wo be kire odo kese oba ne do na wo be kire ne ye se wo bre ne ho ase abu adi ni di ama wo aye de ye wo se wo ye. But this is the time wo bema ye kase odo a una wo be kire. It is a natural phenomenon and I say see and I say normal say bema ene si oba yase kraman ni twinhwehwe dumpe enye dumpe ni twinhwehwe kraman iti if se wona wonya akokuduro ena wutu saa na mo no ekọ ababa awa no ho eka che ne se bepese me no bobra that's what G2 mu no bobra when special occasions like this edrua saa na mo na wutu ya wo de call ne nchen a wogi wutu mu. I'm expecting a big move like this se wo beko akochaade. I'm not saying I'm not refuting the fact say eso oba no so chaade bi no, but I'm telling it from the point of a member view say you are the man of the house,
your responsibility is bigger than any other person. And now, say you being the head, no. Say we take this initiative we, and I say we do and I afford this Emma Sadi we are. It brings a lot of joy in the house. Into the person can say, yes, afenun mi enu ni na no. Say e odra ye diako ye nimua. Enka I was say ye mi enu ni na. You are not looking at say one part penes or bechade. But to me bema se mi si hey. Ebe ya hwa ebe ye fe ebe ye de ebe ye nije ebe ya humka se nka vast day bedru na anye bibia obema you take up this initiative because ye ma enwa no man de omo kire omo ho pa me se na obeto kina wan to obeka ho asem. And in order to avoid some of these things no you better say this month of love and I said this period I wom say na obisa no put everything aside. Say no ampo na auto ya I'm expecting you say a Monday you still go another extra mile to buy something. Yes, enti ne frɛ obema component si minimum no insi minimum kwa enti mesre ma me nes ka me frɛ oboasi ben ka meto de meto aba ken no ade nka me bone boa but ma to me bo because me ton na and no na Monday meto ento de ni na akɔhyɛ man good ene me ba me sa pan na me de buy. Yes, ma hokra me nam ayi ka bibia no ya me fe ai aso boase nyoma nya me fe me fe pa na so me tono enra enne ana Monday we den odan nyoma so be fe enti me twemani abia so me mfi kura enti me sradofo na tiefo. Yes, oba na de ba fe hye nunyam ma homka but ye nwia no mema this is the time senior me na me kan say utu anamo call nanim kire no do no this is the time we also have to enti achede ne de me de ne de me kama mema no. Yes, and de me kama mema because it do sometime I who the way you stretching your muscles near ye nyoma bia you go near the ade nti no mesre ma me na say ne de 90% men 10% women. 90% men, 10% women. Ebusianfo, me nuanu ma mo hwe me e wa be Fontaine Time Facebook so me pese mo nso mo de mo adwen kire egu ho ma me. Oba na sese wo chaade ana be ma na sese wo chaade Valentine's Day. E say the counselor aka no. Bible say oba ma na edo. Nti be ma de bia mo na sese mo chaade on de o ma me ma 90% e ma 10. Na chese me ma no ye hu a edam so. Mo na sese Val's Day yi mo che e ma na de mo nso mo adwen chene say obetimi leave comment e wo ho na ya kenkan e dia ma mekwa sister Sally so na makobi so no so na dwenche counselor e be ma wo say e mema na say so mo to che yen sister Sally pacho so wa dwenche ne say metie fu nyina ene madofo fu nyina ncheche bia Valentine kwa ade chankasa de enka oba ne be ma no munyina mbetimi exchange gifts but be ma de ne bro ba de so a ani mo ye se na counselor kan ye mba de ase yakoye ka chire nyankopon ka chire ni ti se mema ne chen ade e ma yetimi ye de mo but ne papa mu a ka oba also do de be si ti be ma ne de ma wa also do de ma na ayefe balance na ense eye omo mienu te omo ho ade a odono kra na ankoye se de bia be ma na chaade de bia be ma na chaade na da kro be complain okay nte se oba no so I special occasion say no se oba no so odi bibi che be ma because Valentine Day adofofo so do ku a ana odo boyfriend se on so che bibi se na be ya odono be fine sister Sally so akasa we ye odoko na odo aba ensakọ na ensaba o che no na won so wo che sa na sister Sally so esie enu nti no na ene na Val's Day yi de rest promo no e beba so live and colored because we ye be ma na wutie mi na wate de counselor kan ye say e me ma na chaade ene dia ene entina ho entina ho era promo na wo ye no me say
sika 150 200 ubenya bi na wa order ne kama na ya package ne kama na de akwa wodofo enu wuni fio wo office na de akoma na nani age intebasa so wache wo kom 6 months da no kwa wan hwe position bi obeyi no ko adeche kura na wo kwa adwumema o boss ka che se twiro bibi ma na obeba na wa draw wo yere sre da paper so me na me ka kire enu nti no said ye mama se no no ye nko bra eben ho so Yo, Miniama. I'm Sister Sally, ni counselor. No, Adiaba Kwama say in a relationship, no, since I can't saba in most cases, no, I am not alcono. I am not alcono. But the truth of the matter, no, say, I had the was about could you send back with you. Near Hennessan, say, Bema Wakoye, a trini dear, Upu. I was so old the other day. Na the tenants who say, Obabi or how, Obeche. Obecha, be mother. So there's here. Obeche, acha, and mother. So there's here. I quite to say, Ukunu, Elboa or Yerufi. Oh, I could see under the responsibility a dose, my men so mukakra. So there's here. Udia gra. Sa tax never be your dear. What is it? Would agree your dear. But in cafe, because Oba Crampo dear, media may check Oba as some can make 5 million. Now me which me 5 cities and meet me decras in Bibia. So Oba a check what dear. I'll connect so what I say. Into where dear. Mestre, any man more mutie, one more one child yet done. Woman say, we are in a month of love. Who couldn't went to me and ya? Yeah. You know who say, oh, appreciate you. What I say, Germany who on one channel on our home was no. I dear Kusia Benaya mammy, in fact, my Nebian Siana, and you're fine. Intimenso kakra me de beka hono jo Mr. Ben ye da se ye pa abusuanfo 0201944485 0554 820910 0554 820910 0201944485 woni wo ho kani hwan pa na ye otaiche ne yonko ade wo hwa wo ho kani ni tirimodin ana ne nsam omre edu birthday aya wo na ataiche na de ana so won ne taiche wade na side birthday kura no how often ena wo ho kani timi to ade e de chewo wo betimi afre na wo so wa express wo ho kakra 0201944485 0554 820910 na isi council almost so mwedi o market ewie ne basa bende na overdraft and ze de be ya ne because asa na atopa hin hwe manim sa ono tim se ni sika asa ana ha monfa valentine mranim kakra but support you den chair you I mean as be say me ka asem kakra ka bribe asem o kan no say this time around no say we bema ana say we oba na say bema no we nya ebi amawa wo ba no go a step further na nka wo so chade yes na dem pese me sa kaka ne de no ho ahia me ne se me pa cho emema no se ye toba e man mo mama ni so a month of love ye toba mo mama ni enso mama ne so asemi ya sa kan si ase o ma di o market na wie which means this time around ebia na anye bozi nsene na enwome etie first no and then me de bo ba ku kum no mami no just question me no and I say yes message pa say yes ye be school school fees ne enya en free e konso school fees dey it yes remo this time around no en hwe de obi e de beba e yes adwuma mu na mo na ono ne boyfriend de beba ana say e bia you know she said me who the way I can but the person make catch you man and say appreciate because and no it might be even a test case or they saw maybe this might be the first time maybe a bema no or chewa there into for the fact that what to me appreciating no would lead to and as be a lot of doors for such gifts into mesre you no man I know this time around you be din se muhunu pa you no man anyway na ama ena na we na ama mesremo bebre de bema bebre empena twe ni begu ana wade ni begu no
say what now because of gifts into woni okonkafo ana say the only ne say be atwempena montembe said ya na wonye serious for relationship no nti mesre yenua no ma no de bebe bia no say efrina kuma mu nko na eba de a mesre mu munsom na munsom ye medamase Councilor Masri. Yes, yeah, that was a pan. Yeah, baby, so now they want to so far here, me. Hey, so not now. On so answer question. So no, I'm fam ma. Oba. Yes. Ono and the questions baby am dey be ya no. Eh ready pa. So am fam ma. So wa can say be ma na edo. Ah what? Into oba nso de wote ono wa relax wo twen se ni kunu di bibi beba. Ni kunu nso am fam ma. Na se ni ada no any vase de ni be ma no 10% no. Me can 90-10 no. 90 na ma 10 ba en sewe. 10 de secretary. Ene na me nuamba boxer ba ko pekora wo de chewu kuna na ni be so wo ho emema no bibi kitwe bi na omo ani aso omo nkasa de hu bebre ena wo oba nso se the counselor kan no nya afi ode aba na be ka se we na atimi toy we na akofa we na yesi we yesa na nso wa yeboni ayeni oba anye sa nti se yi trumutia yi bi kura no petabrewa ma me so musa eno kra beboa amaka popeda akoso kama 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 Franchi ani Odo Ntaban na wageme so say me too akomedo enchen ede na birthday wo ye ede ama wodofo yeguso a transfer no na me nsan enko counselor ho na Mr. Counselor say counselor what is a good sex Eka say edi pa ehun te a ema hoden a ema nimonyama ye bewie no na obi ahun asisi ne ho so na okotena adwumam kura na wadwen nyina wo bedroom ho no edi pa no eye de be edi Tian we didn't come mama me sali shasi anke be boa me o me mama shasi a emema no say sisi amomado mwanso na de bia mutai frefre die ne ba komo bi wo ha and I say we say you build on the premises baby obi be shasi afri to be sit down yi Ite wo say oba na shasi omno me abode e ka akire omo so de ehu wo ma Bible say ohun na no say bone of my bone flesh of my flesh enti ono chance de obeka no wo de bi to so you are cool with it so it will be a transfer call no keke ma me eni e ma me wasumu a yo me da se counselor okay question kwai be fa so na say ubisa say that de ade good sex de ade die ye mfa se ho asi wo so wanya wai orgasm the tree ne de e be hard kakra so wetimi anu ku anasa wodofo ma di agro wo mpem ma hia na ho asane wo be ma no so ho asane no mu nyina ma feel good nya se bia ba ko ani ajasen ba ko yes munyina mani age sana mi hu no jo ye da se ma me na counselor ebe ye den na empaso agudi ana se edie mu no ba ko ani age wo bra ba ko nso na ni anje na ne bra ho good it is senior mama salikan wa ye madwuma na mama good na dem person me kan dem person me kan say yes say ye can say good sex say ne o kan ye no yes eye e kanyame enhihye ye ho nyame nhihye ya ode ba wiase no eka ho ya de a odinini eso nani se ohu titiriw awafo kra ya de na se se bibia no enti se ka se dia se ne okan ye no this is the time a ono odofo ana wo yere ehia mu hia ama nipa mienu no sebe munwie no na we akamedase na we su akamedase obi ehu se there be another me ankasa no me ho asisi me ho so me ho asane me I mean I'm not myself like for some time now as I mean she dem feel like this before but another what the me to anamo bia na me do level bia me susu say and I had not think about some of these things now there me person me can say edie no say na me can
huhum e won nsunsuanso hunanum so e won nsunsuanso apomudin mu mpo no so no yes e wo enti de me kan se eye ye ka se die na bra ayi kan asembi se nnuane bi abedi be bie eye hormones ne wo nyoma bi yes se utumi edi ana udi na udi ni yia ade ba ko eboa ba ko pa no it's like it opens you up bibie wo system nim bia no it opens it up e ma moja edi afurusane enti se sometimes onam na se hu obi na de bia wa kan anim asiso na de bia sister e bia ye nini yi yes people come to the office me say mama nes eno de mama nkeka de mepe mama nkeka de mepe say ya wada no kwabna frɛ me ka che no me say obe ma krom I say me ma ha kra bi because is a questions am de tata me no my imagine say me so me imagine me kanini na yes obi ba yes utumi say enye ensem na all kanina on can straight to but be all can kwesini na ne say no the person is not enjoying good sex ye nini yi ne yare ya ode ko hospital na nye yare bia o edie yare na ode ko hospital e bia na de on babo abisi e wodie yare de a because the person is suffering utumi say no send you all pen no for some I say ye sha say na entesa and na out of enyoma ba akomienu binti of which senko no your ban you are the receiving end oh don't forget say we are the receiving end now we are wadwin say obe obstruct and now you block sa ade no I say una we are the lender of last resort and I say reservoir kakra and why wadwin say so na air ban and I say the speed with it air ban no eni je didi eche na why wadwin say bibinti eye we hinti o mane ma at the end of the day no una be how enti what I'm trying to say is say we oba na say we ya wadwene say edie anase edie you have issues enunti umaye ni year me say if you don't take care me ebi I say what a shock painful exit no bebre enya issue obi am obi adua o they are going through a lot they are not allow themselves to have good sex e very serious my meanness asem you beka say bia ye di agro yes e obi o lucky e di kura wotimi wu oh it can take you off because you see and I can moja ni near fu sane e moja na e wo mu no e do that time now you see yourself I don't know bema be wie obuhwe a ase ye di nua be 300 na agu no so ade chekwa chi so na obono when somebody or unya good sex abusa mama part ono nwane me what they say at the end of the day if you don't take care now you wadwene say me dey be I have issues with my husband I have issues with my husband me say you are doing more harm than good because ono there yes atinka no oyobia ne se ne ane de tie ono ne ho ba e wo de wi a wo hu no e na wo so ho ba e wo se ne wo so hu no but imagine be ma ne de e bia na he is okay man na won so and then you didn't allow some of these things to happen at the end of the day you are causing more harm than good enti mesre se obe ma ho kwan na ono wada dia ene ma ho kwan yi my meanness e bia masema before I come to how we can do those things masema me come tie for ne se obe ma ho kwan na ono wada dia ene ma ho kwan no ne na yi emfa ejom ni meyi ho ano enye nko na wo ko ejom emfa adwuma na akọ eno emeyi ho ano enyo nko na akọ yi you see these are some of the simple excuses that you go aware no good sex these are some of the simple and then when a man mamen kasa dey away from the perspective of men spiritually say if you allow a man to have sex with you a good sex with you spiritually no you sustain the person umaneka because sa baba wa na anyangna nya no nam wo na on no level no ahwe na bibi ya yew na ukun because of sa baba wa wenti on tenefie wo dwen wa that like esisi so no it is because okowa sa nyeje hu no na ekunu na ebo ne dam o this scanning na ba akoma no vast day obeche wasi ho obekọ but se vast day I mean say ne kan oba wan ka se why wadwen ye say
banti be dru fia kwa mefa so me di ne no onsi ba bia biwa the mindset alone one ka say odru afie ontu say bibie koye ma at the end of the day you are obebusa no say after all na say onya good sex no very hard like ahodin be brain up akom enti no okwa bontin kra no chale mentina babia ne he ya tokro ba ko ya enti ndie meka kakra anase bia braibe mbem wia I'll come back and then add ebia how I bet me but make set so oba me do Valentine dia my new year the excuses are too many they be day in day out asem no mo ba omuntu mi nka okunu tia oyire tia na wo say asem no mo kan wo a wote wona wuti asem no wo de ewo mu nina na we de afa ha na busa ne na we su de na busa ne e de na me musa no awafo mienu amote muntumi nkama asem yes why because why not doing say on money kunu enjoy good sex oba na akantim oba man de oba ko chiti yes but can she do something to keep him enti sa na meka Joe counselor yeah that say ye pa ebusuafo eye Odo Ntaban dwumedie na masogo so amutie e wa Ahenkan 93.3 FM eso no said the counselor ka no oba de esese wutimi edi wukunu no no so wutimi ma ho kwan na wukunu nso diu enu ti na da bia mi njai eyi din border Mrs. Come Mrs. Come ma mi bi wote bangalo ai onu no wotimi di ni kun hia wotimi da wasese ma me program we amode bae de abo me ne meyire papa abi so me mu a wodi mi a tesa me hu na adwumam sa na me sere no me se wa ya de mu nyame nhira oba de sese wodi wukun na wukun ne hu sisi ne ho so said the Mrs. Come etimi di Mr. Come enwumre say wo se a anadwu mi kotie na anadwu de dia me di ni de nsuo nso ato Mrs. Come me chia baby a wo bia breben na be den na ya achieve sa good sexy as na me buy no so no me pese me make comment kakra o hwe the energy a counselor or they can be on myself and out say day in day out no cases are facing on the office no enye easy e dey doors enye easy senior mini abaseli kind no when it comes to sex say two parties ni na at the end of the sex no motini achieve more sexual desire ya ka say a good sex se ba ko de ko bro ba ko de so a problem o enye good sex ba ko de ko bro ba ko de so na problem o na utie counselor kasa ni nso na utie se o se obama ho kwan ni ndi wi ma ho kwan ni ndi wi counselor no kwan nso ni se enye ebi anya oba no na ema no ho kwan ma ye ndi ni okay hwe se ka sex na o it is more than the physical performance in bed kwan ya be fa so kura siesie ya dwene prior to the sex kra no eno kwan ye okay back at college me lecture back Mr. Ofori na kentampona na o chira de but na na yiri okumase na edru weekends no be kona class o ye lecture say course no o fa phone o say enya de che no kwan ne de ogina board so che no o chire ye na dachi ya ware ye sua o frɛ ne yiri o phone so na wa prepare ne yiri adwene akosu ya weekends ya mi baidie na no ye no wa ha o this time ye be no wa ha asempa na make class na nimo na ye say secret ni na say or prepare oba na adwene towards that hono so oba no de na no wo ye no anya ne da we ka kire kwame na no de no ha na o define no an komi yi what you say communications ya kusia dia ye wie next time you share pese ye be ni sabio o me de wo ye na eye me ya ha ye me ya nti wan wo se ho no ompe e bia wo so me kan be ma ho na nka wo pe wo nti no woni na ni nkomo no de bia wo kwa ho na wo hete ho no so wo hete a wo ha no nti at the end of the day no be ma no kwa na be achieve go ba no achieve o bo sex so pe no amuna because oni me se be bia on pe na ba be hete nti sex ne de it is more than seni yesinim no you prepare your dream where it will surprise you to be worried ne for so many years ni on no crying nya one time that and collab them oh na say wo me worry wo na nim say na ma ho odin sitie
nti they say na say bibi ni a ma memfa ne saa but enye no kre enye ne saa sɛnea ɔde start yɛ no fa ne saa wie ɛwɔ mu sɛ nipa wo nyini a oniema bi so ɛbɛ fam ɔbaa no ne di nkɔmɔ bɛte ahyɛ sɛ no baabi akɔdwa aduru deɛ ne mfie no kɔ anim nti ɔyɛ ne sɛ normal ɔne nan have that conversation na ɔbɛkɔ akɔtena abɔnten na wabu na no kyewkyew kɔsi kora ɔnyɛ no adwuma yi okay na sɛ asɛm na ma mmerɛ fi o question na obi san na mbibisa sɛ kwan bɛn ne ɛbɛfa so a yɛbɛtumi achieve saa good sex ya yɛ ka ho asɛm okay sɛ mensɛm ka no mu sɛ ma chipping 1 or 2 yɛ obi bibi a friend foreplay okay yɛ obi bibi a friend foreplay ehia pa when it comes to sex mema sɛ ne yɛsi ho sex it is far different from sɛ ne ɛma de sitie ɛno nti na ɔbɛma na mabɔnti no ohu sɛ ɔba hye bibia miamia no ho abo na ne bibi sorry no mema we are more virtual no we are attracted to what we see ɔba de no edifa kakra ɛma empamu sɛ wan soso bibia na tenka wa no kura nyame anim beche onya hwe ene edini na wie ko ba die what you say nti sɛ foreplay no yetimi play ni yi a me to me foreplay no kra no should consume much of the time than the physical performance no enye man ho ni ekwa kotu no ho dabi enye man ho ni ekotu no ho akosi me na ne nam fo ka kwame de ne ho odi won dabi ne saje ne adwuma ne ekoye no ho no o ko ama obi ba ordinary man ne ho asane no hwe so we have a good sex on so we obi a wo da sorry sex a we have a good sex a won't mean sorry sex no wo bubu ebubu nya because of say bia wa ya adwumadi o but wo ho asisi wo so me ma be ka cho say eno na sade a chi na oba na o prefi ye ma na o to no it means anadwunu bibi ne ho asisi no so na ade a chi na o me da soro o time o ko ye na ko adwuma na say niema bia nkoyi nti foreplay ehia pa foreplay here a mema no asa na no partner be have sex no make sure say foreplay no wa ye ka o touch no o kiss no o yes ani ma we na ne have a conversation no mu din komo nya say o yes akeke obema bi o okoya no ato ahye no so da bi I happens to me national service for Tamale na nurse ni oba bi ana me ni adamfo ai din komo kakra oso no ni kunu ni ma de afeni romance ni kunu ni ma de kro ono oba ye na oba na adwuma no wako akwa wo dress for very true pa nti ono ade a ye fe no orgasm oni ma de kro onya bi da asade na ye problem e ma bebra worry several years so munya orgasm da o ti ase a problem nso ko bisa ni kuna oh me bo adwuma because ono hwe say bia o start adwuma na o timi di be 30 minutes 40 minutes nti o hu say na sex da bi so o timi ye foreplay ya sex na ankasa na 5 minutes you are good to go 5 minutes that is penetration no by 5 minutes you are good to go because what you also saw bana ma de also onya bia wanya ento de bo anu ata no asane no call baby ona u call baby enko di 2 hours wo ma different to mpia be dina fi yam fata wo bu ko mu na no dabi o de o bra o kon sa wa mistake enye no na good sex no intimi ni aba de ebe ya ye be achieve good sex no foreplay ni amani hia ya pa menka me si ya kwa bontin na bisa warefo a menka obi be ka chiro since owari ni kunu on kai the last time krabia oni ni kunu one on manya be private time together obi be ka chiro minim abrantie bi a the girlfriend no badam a ono ne focus on your sex no ono betimi adi agora to so 3 days ni nyina ne se o prepare wa adwen towards the ono ba be sex no be no nti ono o ka che o se ono oba ono dabie o se nsu gu enya aduro bi no yusu wa sua hu se me ye ni se be boa nti oba nso de enne yesi abonti ne de ma 10 ejina o ka che se mo mududu o se na no
o partner dance you it will surprise you one here unya ba kokora unya bi na se wutimi ma oba edu that climax na udi agora o abushia gold ye dia hye nsan hwe obema so dia ma because ya de bi a ensi on experience into mani nya sa de na in fact wa kunu kra mini aba me de besia na ma jama mini an mama so mo so bibia mo de be kan yo ebusiafo ene de ye sia de o ye sia de se de Mr. Ben kan ye no ane kapan po na wo ben na wo be se pay kochoro ko na be ma ye adwuma ti anu ti da bia no wagina gym center wa gymia ma na betia kenti no kosi obe so papa obe wie na sister twa nyina emu awotre nya hwe no koye wa nya fua enu nti se ne Mr. Ben kan ye no eno no enye edie kapan pu be wie na mpa no kra mpregu ewom nya lusi na nu enka hu sister Sally meba o sana brave kan communication e boa pa se ope good sex oba no se eba sex ya normally ne mema no me very selfish oba bi wo ha operentem no wasore because e adwuma no oye no e hyen se wako 100 meters enti se wo beda ho na wa ncheche ne bebia wo oso a wo benya watenka ono de obey na adwuma asore enti normally ya amba na bebre fer so bi obeka che nu but ade na ye wuku ne de enka se bia wo ka se onso ha obeka se wasai anase se eye culture ase eye akade a ewe so oba ntimi mfre ne kun be ma bi wo ho a so ne yere frefre ne se bia na me kwa do se ni se obedwen se bia oba na asai ha nti me ba bebre mba bebre ntimi mfre mu kun ade se be ma na nso sex de enka oba na be ma no kra no anopa no se nyume mo be ya anopa no kwa se o ma ni signal se bia ene eda osu ene se wa wonim komo ese mu kasa improve ese munya code bi ma mo ho se wati ase nti ese mo uku no hu bebi e bia so waso oso onufu oso ha se ya ena ho besane o ese ni nyina o ma ni hu oya awe se aha na me so me yera ana se me fia na me kisi na ena ebeba ebi mo nso emba na ebi wo ho a ye fene se yenyi ya se ho no yenyi etweso nwi yenyi tweso nwi ese wuji nye bi wa put microphone off ese wuji ho no na ho na ai obese honam nka honam se wati ase ebi wa na ho fuku ti clitoris normally na eboa ma ye hofo nti se wafu saa na atenka ne mba na ahokra atimi afọ ma wonso ho asane o nti saa ne me nyina eboa Emma na afenso se yenyi nkaka mba yenyi unya 35 eko 40s na ya unya dryness nti saa de ne happen na ese unya uko drugstore ye wa creams sex creams ya de fa ho a eho be ye fenese ebe boa be ma no wetimi penetrate fine se na be ya ese de bia wonse wo na wotre obe wie bia na wo na wotre ohu nti ese unya saa creams na be boa wo se na be ya oba wo ho a wo so ani beje ebi mo so se wa bre oba no wa bre ana be ma no wa bre adwuma sam ne ade se wo nya adaje ma mo ho a won se ye na men so da se na ni nje opentem no wa bre ohu e na afen so bi wo ha me say se wo frɛ me fa ne se mada na wo nya na me a me ntimi nye me nya tenka bia but se wo ma dwi mu se ne meja meye ba se bia ma da ni kum so na wanya ne me mpe obi a wata o de pen sex emema ne pesa o obi a wata emema ne pesa pa ono betina ho la aka na na jo na wedi kan ko da aka na je aka na je no wasore de kwala ne nantem enkwala no mo nantem mutu omofu sa na oba na ninje na ninje da na ninje nti ese wo ayi mo ye ready ene de enya sense de wo be enjoy pa mo mienu mo ye ready when na ba ko nye ready na ba kwa ye ready esa na ba ko ntimi ndu ne ogaza enkan kan ba na ye ne ye ho che nti be se mema no bo modia na bi sa oyere se bia hefa na oso a
ɛyɛ ne de sɛ na bɛyɛ a obetimi ayɛ na watwɛn no ma ɔyere no ho mbra ansa make sure sɛ wadu baby so du ansa na wo ho asane o ya sa de bia wobɛyɛ saa won sa afi nko na wani bɛgye afi de obɛkɔ hyi obi a nipa no ebetimi ama na ni agye pɛ ofe wo sɛ aware gyae na eba no na che sɛ eno anu because e ma bebre efesi saa problem we bebre ntimi nka asofofo na ehu ama na ne counselors obu no mu hu ama ne wo so bi wa de bia wa emudi de bia ona ne nje ene nje kura ntimesere mu mun shemi de shave na ehu hia me shave ho shave pa na wo ye wo hu nita na wa kire oku me bi oso a wo be feel wo kire ne de a wo ni problem na be ma no so mon twan oba no enkonja no munyina movie at a pace twan no oh na mudi nkomo communication in sex very important man communicate a hu be a obi a tenka wo yo yada say sister Sally na Mr. China president bi na say friend no twesunwi tweson so we oba na de bia twesunwi evu a okun wo ma wo nchen yo wo ma enwi ni ko efu bebe say mu bon sense crab em ojo nso a eka ho eba say enye fine na me pa cho wo sister Sally wo kan asem bi wo se kire ne ba bia wakono ewo ana wo feelings so be bi so ho a wonya ko kire ne pe o start ya no abeso ho so wa kire that's why na make us emba ya chance na ye ho abo ye ho che enti se wan kire no ono ho baba jaw enti se anu menufu na onum a eye me de enti oba ya no start no onum menufu a 30 aje so anya so ya romantic anya to as sa o twen e say omani eso se no be twen eso se na akwala twen te so man ye romantic e say be ya oya yo counselor na it's a normal canina na there's something I just want to stress na yeah to us so you see the ama good sex no per the me di mani hu eti ye hu adwuma you see there's something you see pressures of this world is taking away that good are friends and good sex. The pressures of this world this is what is happening to them. Bema no edwuma enhyeda amfa nansen oba no komaketa se ne open no de okọ edwuma so no the way school for no a teacher for no school for no be treat or no teacher ni no okọ nurse for so the clients for so be ye or befia or you're already disturbed but yes until when the person gets to the house say they can communication onyaya ebiana the whole day when you good day na last part of the day no be there be boom na aseni mood na nko de befie ni na I ask myself say why fault but all bano say na obetumi getting itself together even before ade ni bedru so no is another problem it na make bibi say o de yesrem we de ye betwa momada ene no kre because some of the things that runs through especially men yenwa no ma mo hu ye bobo per the cases are eba no mo hu ye mobo obi wo ho a wonye hwie obi wo ho a wa wonim say ye nyina ye didi na abo 5 ene yatena sitting room ya hwe tele kakra nkwala ni nyina akoda by 7 one ne te wa mani kumo wasori akoda wakoda bra hweja chan 11 12 na wo wasunda ya wadu Dubai no so no batiko somehow it you know yenya ne sa e ba sa wase ne okay oye ba time wo be sorry ntem ahwe nkwala yes obe dan ne ho ma ye ntena men sorry well good and then me nwa no me ma musu mutie na ye ntena men sorry ne ba sa wo be ma no wote de well and there no krani nyame anim onte de onte so moye on say unsu ja sensuo ni so wo mu a at the end of the day blue boss bi etu nya ho e wo say man besin enya pija ni mu ni de no matter what e say man besin because ahwa na wo accumulate yare bi ama ho yes enti ye besere se ne ye ka no ye ma ewiase no eni enkan wawarem e wo say ye ma ware ni di wiase ne kan enye de bia na se ne hu no benya no yes this world is not about se ne no there are things that
Sabi shepe wa bontin but inside no chese entisa antino say mu wo de mu bedi mu wo de mu befra Bible say mane enso anase enso wani like there are so many things say umani be lead wo aware mu anase umani be lead wo mpratwe mu sister orgasm na e kan ebi kan ho me see Valentine bema be tini bo remu ato ebi a watch bi ohun say we dey me this sister ya me last paid me dim sika ni na last paid yakani but obeko it we penalty me to breme amines same mood ni nyina what you say we penalty me to breme 81 oba ne mood no ono a wadum no na wo kra de na wo sa de ba no kra de wo sa de nsuhye kra sa agu so you ask yourself at the end of the day good sex na be down ba but senko ma no homre na so ka che no say no say be ade abema yi me appreciate and or the odoso eji I can't thank you. I mean then no o ma unkoda wo. O ma unkoda ansa no waba. We esan say when yan so ntino. U dware wi na wo koda. Nti ono so no o tenten wasa beta no abeto ahye so. But senka e yade a wani so ya. Ah nti na oyire wasa otoshe no so. Nti at the end of the day say open so a anase wani ji ho a ke bi kura wo kodware wi a no abetena na nchen ebi akasa na wo de wo nka but me nya sure say oba bi ani wa ana bema bi oni wa say for oto wo yira betena nchen no de na agu so a ade bio sign language be na sin we mumu kura bi hu say bio enti at the end of the day these are some of the things we are calling for. The pressures and the stress is taking out a good sex no the as we are seeing now no pesi kama aban there be mesre nya time it is na e kama mema no yesi e kama fu ni e kama dampa mesre mo good sex ne de ya bobo ni na so ya kan ho asem ni na but se sadie we yentumi anhwe ne yentu ho na mo efa yema nyoma bi adi enkan ewo ya wade ma na yempena twem no always looking out for something bema no esa obafia already no we nya sadie na wentumi achieve sa target ni tinu chale anodin counselor anodin ye pa na men kwa be fontin time Facebook so ye nuaba Abigail Apo also ohwe pa Abigail Apo was nice and educative, keep it up Ahenkan all the way abi eda siye pa na emumansa na me se twem kode ene kotedewa omo comment e wa ha say kotedewa Charles Come or say good communication leads to good sex. Wherefore guys should always remain loyal to their wives. They don't want to share you with anyone. Hence, when the love is there, deep and romantic, good sex is surely assured. And until na twem kode Mr. Come wotimi di uma hu sisi wo hu si. Omo mienu dem so omo di omo hu. Me hu omo kwa na mani age. Na omo sati bom we nye so obi wo distance ni e yinti no. Omo di omo hu nti ama na yire no da bia oba adwuma ma wo sere anyhow. Asem enye sere kra no wo sere. Kutum so no anka so oba nani age. Nani age. Eno wo de ba obi nso wo obeduru adwuma ma okotena wo pidi hɔ a obi ba ya chese asem ne kra bia wanti ne ye na ne bu afu. Na displacement no anajo no anko ye. Na ye kan good sexy Mr. Eben. Sister bi nso na sem ode ba ne say ono no good sex ne de na nkaka ne no wonya. Na nso ne ku ani bo ne so bi o so odi no. So wa adwumam kra no wagya ade wo fie no so wo befa. Ase wo tete no. Wonu de onim se ni kun kwa adwuma hu se de ye ya abra yi hu so wo be fie wo be chi na di ni sisi ansa wakọ yes wo se be ma na di na nti wonu nso no se de counselor ka se obi o lack sex ni emotionally no wonye stable no wonu de edie mmoroso ama wonye stable. We I think the ever catch everyone say on to no anodin. I know they say, hey, what's this car? What did that mean? What did I say? No credit. The tenant say, I didn't that. Say, you be pay. That's a would you not be out like, oh, you're satisfied when you do one. Time be up so good. Now, the tenant say, who didn't so now wash it? Say, the me other partner no, or pay. Opana. Seni ezi kan no se ekoyese de bia because of se mama wani agi wo mutino de bia opa de bia na opa ni bisa won so se me so na de ba me so no me so de bia na me pa na
then it all boils down to the communication I do common. Say no uncle Bums idea. Oh, my man, so name me kun na udi ya wo no. And no a bit put you off cry. A bit kilo spirit. Yes, I cry na. I think cannot cry. Unya think Casamecoye. I take up. Manina way. Kwesi, I dear no me pay. Na say a brochure. In think a bear dear Abia. Yen say communication. Na boa. And yes, I dear any bra or the better towels are also on paper, but also when I say, who can see a bonty, Dabby, and yes, I need it. One no yard Argentina say, and in your way, Quabana, a de abu shoe. Maybe Uncle Yen say a bebo. Na Quabana wants wet tea. Yes, I giddy. I'm the wood to a cushion, and of a catch and the wood too. Would ye dear Tatano? Dear no dear. Best cerebral cabana, untonable. On sister, because you won't come. Never boy. No, never boy. Now, Mammy says, but you're a dear Ayana. Hey, what's he said your friend, Mammy sex? Counselor. But you're the a dear Ayana. Because, sir, and ye dear be a ned. Oh, okay. Ebia, Entina may send a walk because. Sebi a oba mi adwuma so de enem ni sebi a passion we de is a me mama ho asana me keke na mako it know I kind of don't see how okay complaints no then say there be an a counselor edi a won prepare ye psychologically ebe ye we ya de prepare ne ka ho a counselor eba sana akoye ama woro wodrot fo ni bi oba ya no romance pa or the Mr. Ben the last statement we can say send a bear unsi abonti e mema send your boy no me say so we ya rough obi a no se wo pe saade en be mo so wo pe saade no eti no anya say bia eye ono try as much as possible to keep up say to the wife and now say that is the only way obetumi dia sustain na warrior no enti I may try bisa me say so if this is the only way e bia me so me question me dey bam sisi how do we go about it say that is the only way be man betumi dia sustain na warrior say on ko fa na yire chia na obey bibi I mean how should we tackle this yo Mr. Ben obey answer counsel because counsel say opedie pa no counselor in a relationship no certain times whatever it is no at a point in time you have to compromise at the end of pay but send you see pen no kotia o kanini so oni na nka de bi ebe kwa koye won ko a de bi ebe kwa koye won ko a enti ewom se wo pe wo ye jawa de bia but akosia so mpani de bia and I send you ye enkomodie no ya wie sex no ya mienu no ya ni agi okay that is the goal see wie na ba ko ani gisen ba kwa enye good sex okay enti ope akosua so hwe ne se de bia ne de ntimi enti okay fine akosua wu ntimi ye betima ye no mpredodo sen na otwe mu oh we bia bra kwa me metima ye na nanan enam yensa akosua nam yensa de be ha mi hu me de nka ye be ye nye ni mienu ye nye ni se na modi hu nkomo hono wo mse wo pe but sene ye be ya obema kosua so ani agye wo aware enu no na wo se wo tena se wo ho okay wan fan kame okra wo obema obi ebi adodo na wo pe ni wunya but se be ya won so agya wo do yere e na ade no so no wansa aware no se nyankopon ma 100 years a mo tena kopem se mo be free mo enti se 100 years na bia na otwe bia o ma o emu miensa na emu nan I think why are they at the end of the day na ni beji won so ani beji no bia esa na ni je ofi o na ekoba na me mani nja de bia beba na makama ni masi so nti I think no the back one will have to compromise nti bajo otie mi dia na otie ni pa because at the end of the day na can I odi twa to no you have a lot of years ahead of you now no matter who you are say nipa una also de bia wo petofe da ko pe tofe ne ebe fun edi one man ho space and time kakra enya akonompo
like woman ye too raw it no send work and I think one sending na it no obi so what of him for no toffee obi me be brave o obi what the man dey be obede but me no dem say if you say says bema say a period of 7 days it be I emphasize 2-3 times a day 7 days. If you don't at least once. If you don't take care, Obama one how no, once a week there be. Hey, yeah, there. Me can say. Also 2 to 3 times a day. Na me say a day once. A day. Say they okay, na also obe fie. Na so onye. They work can assembly. They was say that quote meaning it she akra be me nsa. Times 7. Enti wan hwe ya be ma no. Wan hwe ukun be wu agya. Obe week. Yes, this is how you have to caution him. Say me do, me pese me no bobra no kwa ekiri. Minim say won kofa machi. I know that is why you are doing this. But if I don't take care, na de bia me ma me kun. Yes. I think I know be Tony trim. Be to be ma ni trim yi. Say no. It will kwabontin say me can we na was one tia say now so kwabontin. Plus me de you still be killing yourself. So could di ba ko abontin. Plus me de me nam de be man. You still encounter the same problem. And I think say no be ma health wise no. O man tia say cratchy. Ahoden de wo ho. But one to bo na de bia one here meja medwuma be hwe wo fie. Because we are na okay come on. Yes. Yeah. Counselor that say ebusian for Odo Ntaban Jumedie Ahenkan 93.3 FM eso ena wasogo so awutie no yakwa be Fontaine Time Facebook so ayenua kwaku bonash or see good teaching yo bra kwaku me ma Odo Ntaban yo no waje me so baby a wo bia se meet so akomedo nche na wa share ama wo bi so ehunu bi na mesa ko sister Sally wona ma bisa the question we say mema pena esese wo mu initiate sex ana me kai no say ye culture no limiting ba ne bebre woni ma bi hu se say oba ntimi nse be ma pe se wati ase ha enso ba bi ntisa ba bi wo ho a oba ne pe be ma na otimi ka kire no so Ghana ye be sere kura oba be ma no kura de betu no o de be ya odachi se o kura yo na ase me pe minimo bi o se one de ni kun ofre ni kun a ni kun no kun se wasai ni kun ne mpesa ti ni kun no mu tama no ne kondo no de frɛ no but any kwan say yes but won ka kra ba no say we action say we action bia be ma na kasa no obehu se ope bibi say what ya say two way affair say be ma ne frɛ oba ne but normally say be ma ne de ne bro ba de so say the be ya anya ne to say bia me yire no ho ya ne de o say remember was I perception no nti oba ru de won ka kra signal na de be ma no na be hu say ope bibi Sister Sally Breben asemi kan sen oyere me kunu ne na me kwado say ene de me di me kunu na me kunu da ho na mate asi ne so na me say na watwe mu de me ana me di me kunu enu nti no ene Monday me ana me huri si me kunu so Tuesday me ana me huri si me kunu so Wednesday me ana me huri si me kunu so na me say me je me ma home kaka me je ma home ya be 2 days Saturday na me say huri si me kunu so me kunu ne hu me say ben da adwen na beba wuti me da say when it comes to action for sex me from where I'm sitting me oba bisa me ho kra ye din say me am initiate say my partner no now catch him say person want me have sex because the eba ma dream ni say or you fully prepared ni hormones ni bibia are you ready pem nti ahode no kra me de kom no e more than say me mepe nti me in a relationship wom ye culture no certain times a man ti me nyane me onyo obeye but senior ebia society be hu no ebi kra na ni kunu no nkoka but ono so wo perception bi say ade ya me ko bi say me kunu obeka say me kra sa na ma say that no be fine so what I say but no kra no say you movie we've moved past those things that thinking no a primitive atwam once a ware no ho ade ne de no wo de no de otimi ka bibia atwo
obetime bi na no aka bibia enti emema na ya that perception no ya tra 1916 atwam na me say be onim bibi minim be ma bi a enkomodie mu a woka kire me say ono de wo ye oba na ase ne yere ne waware nsu na ase de bia ase wo de wo hu twitwitwi no de wo hu fore na ompesa de no esa na ase wo ye nahi be ma kuro ya eche kakra bia menene san bon komo ka kire me say ewra dano akola bia me kofa ne de akola tisi mi so akola ni di mia ma me say me ni akola ne ko yesa wo say akola no esua be 16 years no ni akola no ko yesa no akola no wo say di be ye na wotwe ba still wo hwa na de ni banti pe na say I say light a shocking na nam ni tirim wo te adwuma m create mi ye no na che say e wo say akola no ko hwehwe no ne yesa ntimi bisa ne say aden na wo yire na waware ne de se wo ebi a wode ne ho twitwitwi ebi kura wo pese no ye bibi nso de ne ho twitwi ba wo ye sa na ne ho ye wahi but akwala ne de wo tena wo so tisi wo so di wo na de ne ho anye wahi o si o ne yire wo kɔ ne nkyɛn ase wo da hwe ni wo de ho betwitwi wo kɔ ne nkyɛn so wo da ho saa wonye hwe but akwala ne tisi ne so no enti na we ye ne de ena na ye di kan kan no sex no se ya nin koma hu de obi pane de obi mpa de bia begina one way ni sa de bia begina one way hwe aware se na esi mpa info sika no kwan ne wa wo ni hia wo na me fa wo na mpokua ni sisi so no time to come enyina ho sa wo but wo oba no so no so find ways and means the ma de bia ukunu hu an kondo be looking fresh de bia so find ways and means it will surprise you say oba bi be dakro nya slit ne kaba obehye no dia so dia say me wo de sa be da me mpaso me ka carpet so ana ka da fam we ja because me no da wa me hu se me ne oba na da ho slit ne kaba no oh me wo ja mi a me ho kani me no wo dan mu a en shatare nkata ho bo bra na show pants nko afa ne nam fio ana dam ho se me hu those things na me pe oba no so be hwe se o behwa be fono me be fono ne ma me nkata so fa ye kata so be to da bi mama de bia ho nya kono wo ho siesie se na sister Sally e ka no wo ho aduhwam enko to de ne bo gidigidi no to de ya nice ni po ya na ne bo nya di o ti bibi so ti ase na emema no se na isi bo so pada ya twam o ma signal na responde member yon hu kolokolo dabi na wo yire tena wo so awasei but ko abontin na sile kwenchi wudi ya no wasan check ama no eni kwan se banisa eni kwan se ebanisa akra yo ebusuafo eye Odo Ntaban dwumedie ena masunguso amutie ewa Ahenkan 93.3 FM eso no mechira Odo Ntaban na wageme so semi tu komedo nchen yesua de ye yenhu eduro ye kaka yenhu niema yerefi ama ya wade no etete apansam eno ena anwumre ye kaka yehu se de be ya wumpanka woni ukunu wa asembe ya afini anase na bosumi miensa ni bosumi nsia ni obi wo kora ko bosumi nsia ni kora ni kunkura hu ne dross da na yemfa Val's Day yinsiesie ye ho na yen reconcile na yen di ye ho die bia chese utewa na wokaya na weni age na watu de asini nyinagu yesremo ye maya ware no enya wadepa enya wade akeke se ase maye fancy ring ni si bibia ntika wani nya hye ne nsape o maya Mrs ninti afi obi ananko wotwe mpana no na nko otimi ye 360 ni 69 position ni doggy ni hwan na afi de owale wie Yesu asenduam na abeso ngije ho kra na me pacho wo counselor nyeje ho no den na ye mamo Mr. Sally sama yeah we have been through and ho ne hokopa be ye pa we have been through and ho yes and it dear me why nyesa akura wo ha me
Yes. You see, the highest form of communication, I don't know. Who can so much to me? Who quack brother. Yes, you see, make I na was it Colaboni Semia? Now I think in next room, the Bia was the same floor. You're quite Jumemo. Oh, hey, crashing in you made them Kwana. Let me see, Cratchy, Miss Adia Neke Kurano. So what you own? And look at Kura. And look at Keno. It opens up. Check him. Is it the marijuana the side check for the check no? And you be biao. Worry we no. And I want to padlock him. And no be on one worry and a beer padlock. And no you so this antics get to where we and no they dear. But because all the old worry, why can you say what worry to all lock it, man like what the sex? No. And you want to set here for mutimia. A man, no man. A year, a juada, mamma warren. So a juada dear, you open. Our 4 dear, a juada dear, you open because it's a main come will be Miss Awafo. A juada dear, baby, you should be and your main come was a yanam yaba kutia. The juada met train and son of me to me two, and son of me quamako. The juada de met train. Nebana ribianu to me too. Aha. Nemum and you want this time around and you want it dear. Please. It speaks a lot. It carries weight, volume. Just say no. Odiama mo and danene me catch Miss Welbeck say ibu if mani ye fake crowd ye. Odi ye fake crowd ye. Na ye fake I say wo be ma obi hu say ye fake. Oh, say o say ebu ana ye fake. Na the woman say oye bi kire wa che. Enti woni say you fake. Basada no bia no de gina de. Me dem say fake ni ho. O de man nya de na nkwala ye fake. But wo be wie no. Na okay, what to say? O ho asan, ne ho bi be si utrimpe na o hwe no. These are some of the things you ask yourself, and then e wo ho. E bi ni anase wo sa abai wa no ho a, wo e bi ni ho. But what happened? Most of you part the opebia and I say you talk anyhow to the person. You talk anyhow to your wife. And then no ama bema no or befia send an opa kasa or kache no. And kwaleji na kache nse kwadunto. Tibon koso wakika a whole lot of words. And I will be in you kumi mete so see I bema ne topo. You see you think say you bema ne na wo ye no. But onam kwa na Bramba Charles saying, only didn't come on me, or quiet. She said, this person, the way are all treating. Now they say, Sabia say, boy, be a dico baby and assume bedroom. Yes, into all the old befi, no, who are a matramin chamber and found whom treat me. But or call the next person, why? It's a messenger, Jimone dear. Say, who need a why dear be a Mr. A free now copy Monday, dear, soon, especially your wife, Mr. Because some of these things have vanished. A free aware all of a sudden. Young wa money dear, to me ye dear be bia. It's other than a day see. A day on qua chop money there so take a canina ma. No. I don't buy that. A day on qua. You have seen that the man is trying. He is struggling on power. Things are not moving, but you can see who and no. Me kun ye die be bia se nyoma besisi so. And what is your problem? And your pie bona or the bata na china you are failing to do it. And oba and now the who coming on and oba and now the who coming on. I mean yes, obi me say at the end I make day in day out this is what we do. Enti no obu ana na ye ne to na obusano. Enti ye ne we issues we buy for about 3 months now say oh no now what do you do? On kind of crane me anim. Or can't a mad do on your mad da. Let me yam crash me. And I ask myself right now, you say no, Oba Ubeja Warena. Say, they bet me go Wariana say, or forward here, Ube go Wariana. And I want to ask you, not to met to us when I'm saying, there's no sense in this. And there be there be a crown, a beba, or bow, only bear matide, 6 months, 3 months. One man,
Emma oba foforo agye aboso awie afi na wo so wunyai you will continue but ko tia be yewo safe de oh at the end of the day you thought say me na wo ye me oh say wo dis ade no esi 3 months na wo kire no kom no on carry nkire so innocent what be enti they are so for no mu bi fam sometimes e mete say so for bi afa enya mo photo oye nipa pa or the Bible ni to ha no ko hye dem no odware a oba honam to oba no so mu nan se na brebe kan wa hye slit ni kabade abeda on kasa asore sa de oba fie ho be siesie fie ho no kasa so for ketwa yere no oh ode ne kokra enti mesrem etiefo enjeje ho no this time around yen starve obia yen pese be starve obia Valentine day no matter what mesrem yen starve obia e ma obi kase o kire sebe o kire ne twekom dabi mesre why enti enjeje ho no de best ai senya mo obi a me nko ade ye mama no mama part aya anjeje ho na emum ya na wato obo enti sa ni owo nche na de chi antimi nhwe nanim o se ma bebre na ye yo mo problem otitu omo te say ya ye work compound house ni efie bi wo hwa bi a single room be 50 ebi wo hwa chamber ho be te say 20 esan so sa tetare ho sa master bedroom ne bobo ho sa nti oba bi wo feri say bi oba kwagigin ade bechi obepie na bra hwe nanim to I'm sorry so radio siso bi ante hwe radio ni create me sa sorry o maka ma se mi pa fe me usa abrana sorry e de na asi ti se papa ne ka mere na ne yem ye ne ya se ne ne ya se no wosu but unse o ya sa na ne kan o se na se ne yem ye ne onim ni so se aha wa ba self-contained house no na what that baby no what did na ekos e de na o be sorry abebom kwasi ne de asem mere na ne yem ye ne ya and I say my minister ade efe ne say when it happens like that the next door you know ara na ni kura be bruku because who say your husband is performing yes your husband is doing well not necessarily say or spending so much time in bed but it's like you or my orgasm or yeah I mean when in your bed ya jiji one the next door at it means your husband is doing well to be sorry not dey bia o kala na toso unhia to na bia and also na wa we ya o rent nso o fieru ase I know betu e no e dey obetu e dey o ya sa dey na wa boa ho say wo pe ai overdraft bia to ha o dey pedal fufuru bi asi e no e dey obetu e fieru bia wo ni kunu ana wo ni yire dabi e wo it's na wo young single for ni bi wo fie ho a and you are not careful now jeja one say no so dey ehun sem oba onyeji ho no you are not careful they will be tempted yes they will be tempted say yeah, let's try your husband and see meaning say ma any brave for abefo ni bi ho on be ye I mean as easy ebusuafo Odo Ntaban dwumedie no asoguso a woti na me san kwa sister Sally ho na mebisa say anye bia emme ya ye kom asemi omo starve won kunu no bosome mienu no enti me oba Sasali we oba enti wote wa wo starve kunu no be bosome miensa mpese mbisa say eya na onya tenka kora na anase wonya but ohye ne ho so say mennya na ase den okay emba nkasa no ye won hyeso bi wo ye ho oba bi wo ha ne kuntu kwan e bia 2 years 3 years obetimi atena wa twen saa na unse eya normally no ekunafo mba no omutimi tena wa ahwo mba mo nware bi obi wo so a oye be ma no ye ntimi nhye no ho so aha ono e bia waye kuna assessment wawie e bia ye na se kura ne mpra na na no asase etwifa timbade ye won hye so bebre yetimi hye ye ho so aha ese mema bebre entimi nhye ho so but mema no bi so che mo yere no kompa enya mba nkwa na yesa ade no mema bi wana kuma ede one na yere ya aka be bosome usu mienu no nkasa na yere ho onim de oye wa bonten aha wono de obetimi anya bi wa bonten enti mema obi wo ko onya hwe kura na ni buafu na yere mema bebre yesa ni mema bi a one na yere aya aka sesi a chese bosome kura atwam one na yere nkasa
Ai. Na no brebe ne basa na mo yi ne kwa na ase. Ebi ni makoma eden. Enko baby ya. Mate nka ne nko. Enko baby. So be me bi nso butumi fu a unse te se bia nka first no hu se ne yiri free bathroom aba bedroom pe na ne kote na sorry bible ni basa ne kote ne sorry da no ya na basa na to ansa tenka ne te kwa na ase won se ena me kan no ye di kan no sex na ya adwen no nti se adwen ye occupied with other things wa adwen kra ni sa ne ma but obetimi akobo abonti ama na kosori abonti na okọ no ko release that stress na oba ne di ama no so that nti ho na okọ na se sa akola na se nipa na okohia no ntimi bo yi free ni timu ya ene wo oba na hwe aware ni begu and unti but we know in most cases no it all boils down to unhealthy relationship and as marriage say more relationship no problem wo na mantimi ansolve na lead to this kan hu se mo na ma warija ye kwan answer no you see counselor mo how these are some of the things say omoba I was some more me sure some more can. I am on hit hold here. Our any time bia ne be rosy. A tot down to quabbe near my near ye nipa. Say ba. Quaya ye be faso a sea no quano. And on the most important thing. Our radio cost about your perfect that. A perfect crane effect. I thought there was sent to quack a crab. What I say, a banama solve. Because you know, I didn't know the year many dear man per cry. The one we see a can of crown, our corner. Nti our ene de ye nyano pepe but ni na mu no say akwansidie ne ba ye finding ways e means ni nyim free hono. Yo Mr. Ben meda wase ye pa na counselor nyume de na eko nse me metu kwan yo nti no say a prevals then na eko nyumre and the position be na because me de metuni na she Monday nti na wunni me ndie mbase na de wa to hwe ama o ko de me ba na me nyini wampa oh china nso ka ho me sini na kwashe Monday me de ma toto me nyoma ye o me mpasem nti Monday no de position be na because Monday de hey asemo metie fo mfre no mfa kakra mre ne Monday se bibie Monday de be yi o bibia bi o mo metie fo mfa kakra mra ne so all round when them yes and the me when them yes and the when them yes Odo Ntaban yo aha wodofo wase obawi asese obedo wonko anti ene no se ne nka ntokwa wo ho a ebufuo bi ewo ho a bebre na mabedwafo aka mesrew find a place in your heart and forgive your sweetheart nama odono ensoyi evise ubufu ha kusida pen ebi kra warija ya ba wadwem ana wutirim nanso kan hu se baabi a wo kɔ no ebi kra na ɛwɔ kra de bon chain de wote ho no enunti let's forgive and forget
And then see not so. Internet you made dear, so why you so lucky? Now who can you won't change dear? Ma me papa and fan ya quadro. Missy Dinny B. Bema wants to do with you be at your counselor penos in Unti. Me wanna swallow your fingers. Me do it, say I don't pay me. Me don't go. Ade, me don't go. Enyum we eye me de yi pa. Me so me busa mama part. Awurade. Me say enyum we hu se esi so na wo bo na se mu di mo ho a ebe ma die na so. Amen. It speaks a lot. Awurade. Everybody. And to be uncle download the watch with me ame ye ya ma akwabo a featuring na so munko download na nyom na ye so emotional. Yes. Mudi mo ho na si so abon se bibia akototin. Okoto nyame ho a na obusi nyame busa so ba wi ase so be do we nko a. Domino so be do we nko a ho na be hu. Nyame se domino fo akoma na domino be wi ase be do we. Wasa kra de si so kra mo di mo ho asan ego so. Na wi a wasa fa nche. Nkanka wa wo sa atwempena. Ne na wa wu. Wasa be yanka. Me don't go. Ade. I am for 0201944485 0554820910. Me jidi se won nai debi. Ni kwa se woda 0201944485 0554820910. Edien e na wo ka kire wodofo enwumre. Bone be na waye no fa kwenya isu na ka chenso do hewu. Makome mutofi. Fa cheme na menim. Me nkonko yesa bone no bie mo da na ka kire wodofo na won fa nchew na mande pa de a efe na akono na to na fa che no se ye kiti bi mpo a na ni beso na wodo no asan aso bie Ti Breben. I say we do more dance maybe sir. Me patch sex position ben pa na pe. Breben na say in parables. Assembly. Me mood. Sex position. Me dem akame de dey me kan kofo be wia. Monday minim de me be ntimi nka mo bi nwia. Dem be wasa woka. Na David. Yes, a special occasion. Hey, me nka me de wa bonti mo bi nwia. Hey, I can say. David. Minim de me pe. Onim to for no. Ja. I say I know the on. Me nim say okay fine. I think Obi describe when say a friend or riding into the sun or saying. Hey. Riding into the sun. Demonstrating. Yes. That is what I said. Me copy ni na. Do bia de bia. That position no yeah, Emma manage ho kakra. It's like Emma the two people involved no. Emma like munya in kitahudie, very intimacy. More you are able to gaze into each other. Munya kwine fefemo no so mu like who feel say body to body. What I say, and no, it doesn't require much effort. Okay. And no,
I don't know. Okay, fine. My main trying to make me a demonstrate. Who did hear me? I can. No, for the Mohammed. Who did hear me? Monday. I don't know. Near Senate City, and they say, "Oh, Obama no daho." Right. Na Obana adaoso. Okay. More or less hotel so but wadaoso. Okay. Na one ma or nine so kakra. Pija se pija. Bema no Bema no da fam oda asiye na Obana daoso. Okay. More or less like hotel so. Okay. But this time Obana it na also as na daoso. Okay. But as a wabunko to dwen so esa also. Enti no as a na chi a painting kakra. Ode wo sre no support no nti. As a what die and now kita phone send you sit down on it. Okay. Mama nice into go to great share stroke a crowd service no banner down so sa. So what I say. One thing they say ma obano enya na tenka ope. You don't require much effort. Okay. Oda oboko na ni obo wade ta boko. Yes I no cry say one ma omo dofo no omo in fact nyankopon hiro mo wo machi no eno de no kranya mi ani sound no wo betia mo ani age because sire no kan to no what is say bokama pa for so bebre. Then another one has to do with moda sideways the friend or side cuddling. Okay. Oda eno mutimi face each other but modern sideways. Sideways. Oda ho face obano sideways na obana man na so kakra ase o de cross o de no na wo hia mfimfini ho. Okay. So what I say eno no utimi sign yen the opposite eno no would want the chi. Okay. Utimi taking it from behind. Okay. Into this sex position no aside here you see more friend saying your boy send you no. These are the two sex position and maybe moment here manage home. Good. Manage home pa. Sana ye. That's se I mean, my nyum kakra no I had. Afe me gidi se wadware dadaada ai saa time dey se oba wafo be ma wafo bi adware watwitwi ba bia kama o line na da woto ho na da bia me boss no me gidi se watwitwi wo kama e basa me ma no mo pedogi no na wo pamo mo obutu wachi na ne nsa ekata ne hwen enu twitwi ho yie na twitwi ho nyina yie se the sister Salika no shave kama na etwe ne so na ho na boss powder na afi yen start for play no yenkwe ade I need someone to call my own me and me kaye na wo suso ni mo se wonim baabi anatenka wa papa empre wo ho fefe na no kakra suso ni mo kakra ansa na wako baabi anatenka wo no yenkwe oba wonso enna ho sedua suso ni mo bi no no so watenka onso suso ni mo baby awoso eye ne den no fedi agro baby ameka me se won satia no ne hwa ene ne to ho ntam san sa kwan kakra na eda hwa ne to ne ntam san me so de try na fa won sa fa hotia kakra obon se wawoso ne sresa yenkwa afi wutimi social bolo ni mu kakre bi nemo menkomia no wankopan no uso mu kakre bi bema unso timi sonofuo num na wo num no nkaka unso hwe na wankoka wo ba ne nufu me pacho yeah be very assise be don't kwa otumosie don't sinobia baby oh
Aha, now we go so for play na money no aje. Aha. Oba na wo jeje ho. Aha, said the counselor kind and jeje ho ne hia me ma ne panti oba. Jeje ho ma be ma no Mrs. Come ne Mr. Come me judi se mugo so ai mo de mo jeje ho dada nti me nkasa mre na mo jeje ho nkaka nkaka. Aha. Aje. Ade. Oh. I say, oh, bro, Kwame. Oh, bro, Kweku. Ah, bro, Kweku. Oh, Steve. Oh, Mike. Oh, I didn't know be with me, Bona, what you do, sir. Oh, counselor. What's mama part to Jamia? Me, whoa. Afi position na Mr. Benchre ye no ba o beda ho na wa hwe wo kuna anim sa we wo hwe na anim direct o fesiu na be ma wo so da ho sa we munya ma woro mu hu o ye woro ye hu naked ye de ko kronkron ahenwa na anim ai we ahenie foforo e wa asase so ene ye etwe ne kote eno nti no be ma yi wo hu nyina we boxer sembia anim dross sembia anim dross no wa hye we hu awie eno nti oba bro hu nyina be ma wo so bro hu nyina na afi we fere bi anim be ma da ho na hwe wo yire anim oba wo so da ho na hwe wo kuna anim na afi ye nko wo hwe wanim no utimi di nufo ne ma no na eda na anim sa na odi di agron kranka adi afi oba tweben wokunu na page wo nan no na fa to ne nan ne so ne nan mienu ne de bra aka abo ho kakra en woda ho sideways enu nti wonso page wo nan no se wo face ni se ya wo be page wo nan left no na wo de across ne kakra bi sa na wo nan no ato ne sire ne so na afi kote no ahye etwe nanim me hu se bra kwaku bi ne kote hwe sister ama bi twem wo bon se kote ne hwe ne sa na kote na sriva ko se amma Adi. Afi bema chukwe na chukben the kakra afi fakotie no fa brush clitoris no eye etweba no fakotie no sha si etwitwi etweba na nim kakra aha afi twitwi afi woti sister amasi aje emido aje oh emido aje aha afi se etweba no atenka ne bebre ewo ho eno nti aha aje oh aha wasi fa see afi twitwi see oh mama party oh Mrs. Come here oh God be praised oh aha afi for shame sisi an kra de wo ha wo nza oba na asokotie nim no wo twinshim nti ben no tweko wanim kakra ne debro so nti ono ankasa twekotie na hye mafi mu mienu mu mbunhia aha bushia me ko jo bushia me ajo bushia me Rita bushia me aje ko ni bushia me yenkwe aha aje aha na wo bu ne sa na wo bu pensia ne sa slowly romantically aje oh ai aje oh aje oh baby oh aje oh baby oh aha fe dear we bye bye until you hear me me don't cry ade ba me don't
don't kwa, baby don't kwa. Sebo jame boa. Minyobia, minyobia. Me mere sister. Baby don't kwa, baby don't kwa. Ade. Otumbo se me do si obia. Ba. Hey, ade. Ade. I need someone to call my own. Me and I make a now I found someone to sit on my throne. Oh, me friend no him man, that's a friend me or hindi. I don't be your me to be your Ade. Oh yeah, me ma obi janga me yet. Aha, ebusuafo ye de awie die na me san akoma bedwafo ho. Counselor. Na die hu ne say. Say we die awie. Say dey say we say me de mienu aka ho. O de mienu asa aka ho. Me de mienu account Monday dey mum fan live coverage. Enje ho no nko an o. Enye ho ne nko an. I can fan live coverage. Ene meba. So we die eye medwuma meba mama part Monday hwe me nese Monday mama part in costo. Oh David. Ka Monday so na me de me material ne koma no. Ah, ensi da. David. De biara da. I ogede yi. Sika bem pa no wope. Ah da kope. Ah David. Oh, hallelujah. Me oboase toma bedru. Hey. David. Ensi. Ene na Monday de nya asem ketwa. Ntina me kan me se man to hwe. Monday na me to nyoma. Yo. Ene mpache ra package ne ya no wa be ye bi. Simple. Mugusu di no ne ya de abrem. Eno sa no wo yihye na no na wa yi ahye wa no bibia wo mu bi. Eno nti abusuafo na me san fa akwanyan so akae mu. Se a res vows package a baso live and colored and ye were 300 cedis package ni ye were 250 ye were 200 ye were 150 ni nyina no ubenya niema kama ubenya cake ye de ice na go so kama ubenya chocolate wom ubenya vanilla ice cream wom ubenya strawberry ice cream wom ubenya meat pie wom sausage roll ka ho na wo wie nso a wasenya baked chips kakra wo robem asan aka ho na wo wie a ni nyina chi no da sign the flower ketu ebia to so the amount depending on your package ebi ho abenya teddy bear medium size kama na wodofo fa bia na wehu sampakwaku na de bremi na ye wi aya sign atwere go so say de wo yiri yie na ma watimi enyini ache. Counselor, we final words. I think another we a 4 play to Monday in program ni na akwa 4 play to Monday. Yes, it I think yes you nyoma bebre and then me ankasa meti and I've learned so much. Yes, into the mechanic say the be I say agenda keep your marriage. Yes, is it this year me ye kuta me ano no. Into mesrado for yes. Send ya muhunu abontin no entisa. And I say it's quite different. Whoever is advising you, whoever you think say or catch up say this, be very careful. Me see me this year the agenda keep your marriage. Kutawa somuye be bien that form. Yes, inti kakra meti me akache eti for no. Yeah. Me do be asking so tie. Yo, counselor eti for that was Sister Sally patch of final words. Be me ka chere ni amba ni me man say. Aware no kwa wa. Na opa wate nka yi a omodia na mundi ni nkomo oba sisi hu ye wasedi se oba se obre bebra atenka na emba be ma ya aboa wo yere boa no ofie endem nyina aboa no mani hu bebia ne feelings no wo obi wo okro ni bebia ne feelings no wo ntu be ma na obeboa no chere no ni mebi ma yenim ni mebi wo ha yenim ena oba so ni mebi o me bi wo ha masa ni mebi a chere wo ukun e bia me dofo so me ha aha twen kakra emba ni bebre chere nti obetimi a chere ukun ma bebre mu ni mo hwe emba na chere o so ba so sesi o me de ho sesi re na hia me sesi ho yi se na be yam put ye mema no off edamas Joe, so that say Mr. Eben. Yo, I call ye month of love, idea na. Nemeka che ya tifo nyina no say. Omo nkoso na odo agi. Enche omo ho kafo. Se akwansidie bi esi omo aware kwanya.
yɛmfa saa mmere ɛyɛ vast day ya yɛwɔ mi yɛmfa nsiesie na yɛnyi saa kwansidie no mfoɔ na yɛnkyerɛ yɛn ho ɔdɔ na wɔ ɔdɔ a wɔ ade yo yenso yɛda se ebusuafoɔ yɛbre no enya ayɛbe yɛde dwumadie no ɛɛba wieyɛ na megidi sɛ wasua nneɛma bebree megidi sɛ wafa bebree nso ɛde ato okotokuom a wo nso wode bɛbɔ wo bra ɛno nti no da se ne yɛbɛsɛn hyia na mmom nea mehyɛ wo ne sɛ nea yɛyɛ wɔ ha nea yɛkyerɛ wɔ ha no nyinaa sɛ wotumi sua na wofa no yie a awadeɛ no ɛbɛyɛ krabɛhwɛ ama nkɔfoɔ ɛde wowawareɛ no ayɛ adesuadeɛ ama wɔn ankasa wɔn ho mmabaawa esi so ɛtwe mpena nso ɔmpɛ so mkɔ awareɛm so ɔmo de wo bɛyɛ role model ɛwɔ awareɛm na mmom sɛ wantie anaa wotie mpo na sɛ wan practice ne yɛ kana maame na kyɛ sɛ akɔyɛ bibie wɔ hɔ nti yɛbɛsrɛ mo mo anti ɛna da bia yɛbɛtena ha nti no momfa na sopem na aboa mo na mo kunu no manu ani agye na mo yere no nso ani agye yɛda mo ase me a medi dwumadi ho kyea me media any radioness Awurabena ene mabedwafo a me ne on bae ɛyɛ counselor Edwin ɛna madam Sally ɛna me sign ɛwɔ Mr. Ebenezer a wɔn mmienu nyinaa ɛyɛ health professionals ɛna counselor nso de wawote ne din na wahu adwuma ɔyɛ nti wotumu sɛ nimdefoɔ nko ana ne mede wɔn ba ahase ɛne on bedi dwuma bibia nso akɔ kama megidi sɛ wo nso a wotie no wani agye yie wakɔ first round megyawo na wakɔ second ne third no na watumi ada na kyena wasɔre ntem akɔ asɔre yenu abɛma kɔ bk ɔno nso no chinchim fidie de kɔto abɛfo ntintan Facebook ɛso ɛde nwom ɛsɛn egu aseɛ ɛde ma yɛn kɔ bi nyamenhyɛ tiefoɔ nyinaa nyamenhyɛ manager 1 ai megidi sɛ wogoso twɛn sɛ ne yire enso twɛn ni wo fie manager ye ba sese ya wifi Mr. Champon obeba sese ya wai Ahenkan adwumayefo nyinaa mekyia mo nyina ma ya ade enso sɛ ne mokɔ emotimi akɔhye ball no motimi ahye asogyafoɔ no ai ma ya ade yi pa nyame nhyira mo nyina teda sɛ ne yɛbɛsan so ahyia number no yɛ 0546 827329 0546827329 sɛ wopɛ sɛ wo order package ni bi ɛde ma wo ho kani ana wo ho kafo a offer 0546 827329 baby a wo bia na se baby a yiri wo bia ana wo kafo wo bia no kyerɛ ya package a open no offer na wo bisa e bechiche mu akyerɛ na baby wo ne ya package ne nicely na ye de akoma no no so nani ache yedamase bye bye.